Isicelo sami sokuthi i-charges zami ngendlela isicelo emasipala okokuqala I've been charged 18 pounds of meters since injunction is 13 pounds of meters. I've been in prison from 2007 till now. Azange ngaphuma la ngapha kodwa oku ngise i-prison ngikholelwa yokuba si-state institution or si-state facility. I-state besingazi ubana nge-bill of the commission of defense yangiphansi kwazo azange ngiyekweni yawo. What accused number 7 is alluding to is nothing new to the state. We know what it's talking about. And in a true legal sense of the word, it seems as if he's making representations. I can inform the court now that these representations are not successful. The state is going to proceed to prosecute him in all counts. Lona ke ngani zakwethu enimbona la njengoba ke kuvele isithombe noma ke kwadlala ke ivideo ugama lakhe ke uMzukisi Ndamase ke obefuna ke achithwe amacala ke okubulala abantu abangu 18 engobozane ke eEastern Cape athweswe wona iyona ke iNPA lapha ke kuthiwa ke uye wacela ke ukuthi achithwe lamacala ke ungqondo wesibhicongo sakhona lapha ke elusikisiki kuthiwa ke sichithiwe isicelo sakhe ke uma sibheka lapha ke ngabezindaba kuthiwa ke kuhoxiswe amacala ke isicelo sokuthi ke kuhoxiswe amacala ke awu 18 okubulala ke abesifazana ke isiboshwa esisolwa ke ngokuba ungqondo lapha ke ekubulaweni ke kwabafike ngobozane elusikisiki ngoSeptember nonyaka kushuthi ke yiwo lo nyaka umangalelo ke wesikhombisa uMzukisi Ndamase osihlale ke ejele ke kusuka ngo2007 ngokubulala ke iphoyisa uvele ke nabanye abayisithupha lapha enkantolo yemanje yakhona ke elusikisiki ngolwesibili so lapha ke lesithombe sesibili enisibonayo esakhe ke umnomzana ke Songezo uMashiya uvuma lapha ke ofundwa ke amaphoyisa ase Eastern Cape ngezinzolo ke zokuthi ke lapha ke uyathinteka ekubulaweni ke kwabantu ke abangu 18 khona elusikisiki lapha ke kuthiwa ke usukume wama ke ngezinyawo eboxini lapha ke laba mangalelwa wazikhulumela yena njengoba nimbonile lapha ke lo mfo okade ekhuluma ngomlomo wakhe ke ecela ukuthi ke umbuso uwahoxise ke wonke amacala ke atheswe wona uthi ke sehlale ke ejele ke kusukela ke ngo2007 kuze kube manje ke akaze ke aphume aye ngaphandle uthi ke ubeloku ke khona lapha ke esejele ke okuyindawo ke kahulumeni umbuso ke uthi ke uyazi ukuthi ke lapha ke ngokusho kwakhe lo mfo ukuthi ke waye kuphi ngosuku kwenzeka sona lesigameko ke akuthinto akusolakala ukuthi ke uthinteka kusona uthi ke akazange aye kwenye ke indawo kusho yena lapha ke uNdamase uthi ke lapha ke uma sibheka ngokwamaphephandaba sichithiwe ke lapha isicelo ke sika Ndamase ke sichithwa wona ke umbuso kuthiwa ke umshushisi utshele yona ke imanje ukuthi ke lesi siboshwa ke sichaza ke indaba ke endala futhi ke eyazi wayo utshele ke inkantolo ukuthi ke umbuso uhlabela phambili nokushushisa ke yena ke uNdamase kuwona wonke amacala athese wona kuthiwa ke amaphoyisa ase Eastern Cape athi ke asekhiphe ke umehlokaboni that means ke lapha ke imali ke noma ke imali eyonikezwa loyo oyothola ke noma ke oyohlaba ke umkhosi kuthiwa ke imali ke engango 50,000 afuna ke umsolwa ke wesishiya kalolunye ke umnomzana ke Songezo Mashiya lo obevele lapha ke isithumbeni vuma lapha ke anenkolelo ke yokuthi ke sekushoda yena kuphela ukuba abantu ngokusho ke kwabezindaba kuthiwa ke beziqiniswe amaphoyisa nojele ke esokuphepha lapha ke enkantolo uNdamase ke ufike enkantolo ke efaswe izandla ke ngozakosi ke njengoba ke nabona nakhona ke emavidweni zaboshelwa ke lapha ke okhalweni ngamaketanga ke abeze ayobopha ke khona ke nezinyawo kuthiwa ke usevalelo ejele ke elingelinye eligadwe kakhulu ebhongweni ke lapha ke Kokstad ngokusho kwabezindaba kuthiwa ke usolwa ngokukhanda ke itulo ke esejele lokuthi ke kubulawa ke abantu ke abangu 18 ababelungiselela ke umcimbi wokumbulwa ke kweje nganza kwethu ngiyocela ukuthi ke nani niphawule ngalo lolu daba njengoba ke esinzela nazo zishisa ningakhohlwa ukusubscribe kuyona ke le channel dango.